Selanjutnya kami persilahkan peserta nomor urut 04 untuk menaiki mimbar tilawah. Adapun surat yang akan dibacakan, surat Hud ayat 43 sampai 45. Surat Hud ayat 43 sampai 45. Dan kami panggil untuk peserta nomor urut 05 untuk duduk di meja tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sa'awi ila jabalin yaqsimuni minal ma' Qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر
وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi peserta nomor urut 04, utusan dari Desa Kotobenai.